Kerüsuo Tsali Khrietuolie Hidiakinye Purhikaba Asitutazo. Krüsidi Diekepu Mechü Tsali
Sidi Hidiapu. Jisu puki arhila keshu mu Kerüsuo. Kephrü puri apelekeliu shetazori Khrietuolie zotio. Mu Kephrü puri rikabanu apelekeliu hakipuri shetalilo no hau pelezomo. Jisu Christa ukelakeliu zanu Kenisedi vor kebapete kelusiawe. Puti kevihaunu uko somikropo vordi uko ze kepekroba. Kepetave lili vinyo mu kepetave kregesonyo. Uko missionary tsudi vo tezunu kepetatse keba. Yiese uko Kephrü ko mitenye mu kepetami kinye. Vordi uko ze kepekroba. Vordi uko ze kepekro keba Kephrü ko mipo. Stephen Mepon class teda kudu teta district board exam nu kivito tenye tsilidi ba ulari unni Kekhodie nu uko zekili die chapo sedi uko zekili tsilina. I, on behalf of the Khedi Church, the pastors, would like to welcome our friends from Lohit English School. We are so happy that you are here with us this morning. And we also want to congratulate Stephen Mepon of Class 8, who topped the 7th position in the district board exam. Would you kindly stand up to your feet so that our church can see how raw Stephen Mepon
Thank you. We are so happy that you are here with us this morning. We hope and pray that we'll have a blessed time worshiping the Lord together. Uko vorkili la unni mu uko bu kenyo tsali bu tsusudio mu uko bu sunu puti sekili ki uko petebe bu uko ngu Ketshe tsali do. Jedo Kerüsuo Kevidzenyü Dr. Ruokuovilie Sachü uko pastor Nipu Yiese Kesiezie Khedi Mechü Tsali Khredie Hisura Neilhoumenuo Tsulina Jedo Tsali Krüta Kechakechü Khrietuolie Sorhie Neilhoumenuo Kesiezie Nipu puti seli do.我里头别的是他里头嘞。Che zapu Diekepu Kethodie puti seli do. Neikhonuo Kire bubu Ketholese Kevidzenyü prosedio. Vikerünuo Noudi bubu Ketholese Kesaunu prosedio. Ugo petela Thekha Tsali Vipralhou Kesiezie Chairman Managing Board.
Sachü Miali Tsali po enoli Keneisedenuo Yiese Kire Noudi zapu hakobu Kethodie putiselido. Isaya hepenga se bulha Krüta tadi hetenya tefa butsigi tupie ke bauliro ke mejie ke tsa kitu Isaya hepenga se shupunye he ke sikengu ko pelelega siro Jehova bue supu pengusaga bue pomhodzenu nanyo yopo tu lushir mu kidzeke sonu namie po tuipa porhi mori po we nidi ubu nguvi ketsa pogito mo shiro pokengu nu po mehu lia ketodza mie po metsa mu po melie kemejie ketsa mi potsa mu kelho kemejie si mu mie pungu ro ujie ke vietaya ke tsa putui mie pupie ke tesse siro wezori pule ke terumo ke tozo pue umejie ko hufelieta zo mu uke tsa ke ko feliete sizori wepua ke redzikelie uke penyo futo professor Jiu po petsa penna ke wa po tui dile. Deri uke zoke mukola po bie kereza. Uke reza kola po veme. Ke petsa pie po gike sala ubu Sorhie. Mu po ke vefe kola utsa ke menelie. Upete te kutui yutude. Upete tsa utse va prede. Mu uke shoko pete Jehova epie pugi sesede. Po pesepeme mu po pesepene siri po Diegarimo te kunyo ze ke dukrinu ke votui mu te kunyo po mie ke beko modzunu me mo ke tatui po Diegarimo zo ke totsa ubie ke totsewa di po zeda Suponie pugi kita tu si ze le levita. Ke krilamone ke riko kizu nunu potawa. Mu atemiko ke zola po vawade. Ukoe po ke kru tsepie ke rezuko ze ke re. Mu ke niko ze po me krutse. Pue zosho topori tse mozori. Chiu putienu mie kese tu mo zori. Si zori pupet sedi veme ke doe Jehova me doda. No pu ke hiropie ke pumalaka ke seki. Pue pu nyostenyo ye ngudo sidi pu tisoza tsepe chasido. Pu ginu Jehova me do krolie do. Ke me je ke seginu pu ke jiu ngudo. Po ke si ke leginu, po ke ningule do, ke me to akitu, ke me to me ke krat sasado, mu pue uko ke zo ke muko felido. Sela ai pupie ke zamiem hasanu sido, mu pue ke kumeze, pava ke leko ke zado, ke krilam ne pue kapie, po kapie ke shenu sasa, mu ke zo ke mu ko sa po prelie siri po mi ke kra ke po ma felie mu ke zo ke mu ko la Diekepu Jehova dia zo ko gino te zangu prelie te Kethodie Propikazali ketu Korint miko keriu tu tekere pengu kusoku pununu kerepo. Korint miko keriu tu tekere pengu kuso pununu kerepo. Putsigi Krista hilashie keta. Siro asheze ziriko adili keviu pupie nikiese mu nisu zelie.
Jiu su gi meti thake liu. A je nibu su je lesonuya. A pienye pe thake su diu teze zase bake liginu nye ke lari lede. Simoliro nye pe le ke tau ke metyo tsede. Ke krila mona angu ke liye hakeza tobie nye zuwade. Su ke to Diekonu tupe ke zitwe. Kristabu uke pumagola siewade. Sidi po krua. Deri ke to Diekonu ke putwe za senye hilashilide. Mu po ke fa pengusa. Sasiye kere ke nye kori pengusa. Sasiye po vapo tse po si jigo pengusa. Mi kri pengu ke jiri pengusa. Suko ke kratar hiba zolyo humiwe siede. Sasiye po jiko pengusa. Mu sasiye za apostol pete pengusa. Siro telanu po vor. Anyo pe modi penyo ke li ke mhiuri pengusa. A apostol ko dono ke tsato. Mibu a se apostol bodi kilismo. A uke penyo fe ke hu petse penazala. Deri uke penyo fe ngu ke mejela a jie tsato ke tau tsele dazo. Mu po angu mejie ke su tedo tsatamo. Sikezu mona a ke kriko petekiri a he tsukudi macha. Deri su a mona uke penyo fe ngu ke mejie a zeke tu tozo. Sela ari mori uko shiri, he pete hau pupe mi petaya, sela nye kori pelelete. Go kendo shelidi ke penye faki o me jima lodewe. He go pet tepel hugasa ke khetho ke mesatho ke Kechakechü Jehovah. Ke Kechakechü medo za vimung ozo keze. Tiso za hula heko ntseyawe. Heko Rüsuo yawe. No heko ke Kechakechü grasedi. Ni pu nyo hachwa tedepo. Ntsentejen Rüsuo de divordi mhozen bali dewe. Heko zebalidi no jabe heko tsuji. Ke Kechakechü masani put apo Jehovah. Shit no mhatopet tego no. Temi nyo hakabe nke Kechakechü tosa nke nitso tosa de heko bu nziu ke mitsa nke tosa de heko zekeze heko bun zeke pesa ke roke pekrodil hudodi. No heko che heko risa deri. Heko cheni. Unibutsu hinusakata. Unibutsu hinusakata. Nasiu wadi niga mochawa. Pumawa musala. Ke pumala nzebali redadi nbu. Nhodzunanu unyakatsewa. Temibu haidi ke pumalanu. Potike cha. Diekepu kesu ke zinanu miche mapetepri ke mejidi hekopotike cha ki zanu forwe Diekepu Jehovah no puke ke hedi ke penyo Jehovah pono meyesi baya ke sa ke penyo mo Diekepu Jehovah mi Kesiezie ke sa ke penyo Mingu me Yiese ya kasa ke penyofu, mi ke zovasi ya kasa ke penyofu ke tsake mhedi no. He temi habu, he ke merudze, he she zedzidi, nze ke pechiti ke tsache, kada ke tu, zita ke tu, no su kye torzodi. Non tu nyo nkriu, nyo fuliu Jesu Christa, ke tsebi ki zanu su sati bubu. He kola shiesa, he kola ni pu jepe krusadi ke la ke le chao ke selape he kotsula suwe ndunhe ti sozao mesenhe Jesu Christa bu he ko ke zoke muke pumako pette validi krus ginu bu shesa pu jepe krusa mosu ginu
Heko ke zoke muke pumako pette, Khermu, Tsukame Salaswadi, Geshe Rohauhadu Tewadi, no ke ripeu Tsadi Jesu Christa, Ginu, ke Richahu Hake Selapi Heko Tsadi Hekobu, Nzeke Perola Kelie, Hekobun Ginu ke Ringula Kelie, Nke Krie Nzo, Ndo, Hakola Heko, Ntseyawe, Nteshiawe, Heko Nroshoyawe, ke Krinipu, Nzabuke me yu Tsaliche, Nzabuke Rüsuo Tsaliche, Jedo Tiso Zaha, Jesu Christa, Bu, Nipu ke Zavadinanu, Mechü ke Shemegodono Shizakatanu, no Putseper Hilasa, Popek Dulasadi, Bubu ke Shegodono, Rilashi ke Ryutadi, Heko ke Lake Lutsa, Heko ke Penyopvatsalikatala. Nipu heko buri te Jesu Christa, ke shem hokuli ketala, mekrum hokuli ketala, ke shepo ke ko bumho, poke ko basamu ketala, heko nyoko buri, Jesu Christa zaki ke liginu, pelle ke liginu heko buri ka tache, ke ripe, heko vietsali ketala, nipu nyonyo ke hu ke hiro, Ruokuovilie te debuche do, ke kiu ke meju ke di baum hozuno vordi, hekorin tesation te jesation rososatio, mono heko halikata, no ke sheno no heko sapralidi, no ke riubi heko susakata, hekori heko nidi vordi, temon tejimun rososawe, no heko zebalidi, japi heko tsache, heko tsepe kosache, heko tsakate pusache, heko bushidi nipu no potike vipi, heko ketsa tiakono, heko miliu bushiri, heki kruburi, heke hupuburi nipu, heko bu dodzalidi, penyo vorliche, Jewe no heko krisakata, heko ngume jesawakata, ke penyo fake krihanunu, ke shoke zike pumawe nipu, heko Bennesawali Kenzitawe, Mapuri ke Penyafuke Kyugino Heko Tsukwali Kenzukata, non ke Kiahu Jesu Christa, ki Hebu Hikola Shesadi, Hila Shikatagino, non ke Kiahu Kapi Heko Goheko Yalikata, Heko Bunke Keta Jahusedi, Heko Bun Tentejibun Zapun Yetsofolici, Nipu Heko Busidi, Ki Zahanha Heko Kelu, Reveho Hatida di Heko Kizozeke Koketzo Shuri, Heko Bu Lavodim Hozuno, Ketache Nze, Lutudaketo, Heko Nidi Heko Bu, Heko Ke Chemical Zedi in Tentejedi Lutudaketo, no ke Rita, Heko Shidze, no Gemerahobi Heko to Sawakatala Heko Nzatseyawe. Heko bu pukizan ha baluketno. Heko mi puketbu ni pu heko fakasabe. Dodzeke saledi heko buri heko kapien zeke penyolemo. Heko mi puketbu ni pu dodzeke sapreledi. Tienge kingu ke mejeke zeke via kopie. Badini pu mfendie. Ke kedza ko sike mo hako kirza putsligetu. No jumping ke hurts mo heko crossake letseliche. Sidiki zu petebu No nipu hikola shika sahoginu ki zu pete rakesake mi no ki zu ke petela no ke richahu ke sesa wakatake mi di seye petebu ki zu petebu nginu ke mershit jahusedi heko buvodi hodzunu nipu heko nidin centejetligato no tajapete ki zu richache Je donnyoko nipu vordim hozunon centesian shubaketa. No nipu hiko zebalidi hiko chromo hiko chatasum. Heko mipu church ke salasakilichi. Heko Rüsuo nipu hiko etzaliko nori nzaputsofatio. No soko nori hiko hemo hiko crossakilichi. Non ke toke hidiko nori heko cheka sasadi hiko puputia nozoshiri. Penyo pes Besu sakeli non ke kreke kuta jaripiti. Heko nipun ke tokeri diagonor hikorchaka sasakeli chalichi. Heko nzaputsovoketo non to teriano tellakato. Heko zebalidi heko crossamu heko cruisadi. Heko bubava dahanhan tajangu ke letisadi. Heko bu heko nidim hozono workelikim heading ke kreta jasadi. Heko bu nipun tajaka sasedi. Heko bu heko Sahiko Teteno Vodi, Nke King get the Tokime Tosedin Zaputsula Volikio, no jumping ke Hozo Mohiko Crossachidi, Heko Kalakale Disuzano, Kechakechü Masani Papa Giovanki, Nuke Meji, Kechakechü, Tejacha Mohiko Meji Malosi away. Amen.
Nipu die, nipu teja mu nipu ketshe sokola, uke penye futsewe. Ugo jie nipu zanu seka forgo kenguli dio. Di kongobu matohano zaputsusudo. Garipo, Kutake Disunudi, Kevorje NL01P 5516. NL01P 5516. How Garitao ke Disunudi Kita.
liko sedi nipu tejesudo. Tiko mu Kechakechü ke mesato ke Krüta nipu. Temi petebel huse hiko bu ke Vikerünuo teja sedi. Tien zaputsla likivi no jabi hiko ketsla ke tejipin tsawe. Dienu bu ke sakim hidi tie iketsaki hiko bu zaputsli kivi no hiko kivito sedi zaputsnu di hiko kikesnu. Hiko bu hiko kakesnu hiko Khrietuolie kito no ke krokasuchi. Tejago nipu hiko bu ke Vikerünuo Tiese morkesho hapete sedi hiko nika bala ke tejipin tsia zapu zayetslichi nipu shiro no japi hiko ketse jedo hiko teja how sedi nrishotyo di hiko jihya kese no japi petem hogi tsuchi nipu shiro hako tsikame salidi sedi ngetonu ke hubunu hatsli kityo hasiri kapi hiko tsudi hiko bum hatsape zasli kityo no ke kro kapi hiko tsusuchi nipu Bazhakese di Kongo petelari ke tejipin tsia uji hyapien rishokese petem hogi no jasuchi di ke lakili Nazareth Jesu Christa zanu apo Jehovah ki ameje melosi away. Amen. Ke peshi ke tsuti ke bu ke tufa enoli Sorhie nyobu putiselido. Jesu Christa akepuma kola shesedi rilashikilio zano kenise pete keluse yawe. Pede ze pretse vor and no vilitie solo ketseja kere pengunye nipu generalite. Uke hue posho ke vor ti konu polacha pukruhi pukoya vor siropus hetinhe pamor kesho pete Bazhakese la kikrua kehu tejiese yawe kechanu vor keto ti konuri kikrula chasabaje. Kia tsaketola pesikesa engineer Ruokuovilie Kesiezie mu enoli kikrupkie uninyo enozeretso mu eli puleno Ketshe jamais fait senhe bakinyeki Baptist Mission Church Convention Center nunu kemesaki atsitoya utse prepetebu vorjape unyetschiedi kikruki tsanu peteke seyawe Kepesimu Kechakechü Vorkeze ukresar senior si ko Jatsin henu sededi perinyo tu raze pebaje raze mi hetenia soru japu mi ko mu kekruhi kebako mi hetepfe mese kepekro nipu zaputseba tiesa kepekro ledi uko sodu kitikinu vordadio kechanu uko la chasabaje Ketshe jamais fait se jaz Kechakechü tiunu kepetatia kezakola kechati pebatoya kechatiunu petekesa mu kepetamiko peteke pekrise yawe Kechakechü ti bapingu Vorkeze nipu zadu Dr. Ruokuovilie satsa pastor nipu Yiese japutsesetua kechanu japu petela chaba vimusorobadi zapunu kepekrochedi petekeseya mission dileri parbades la pia kezakomu bu nyeza mehodi tsilenudi chaseyawe ukehunu dikon le tho Kesiezie kelela je teja kechati pastor bu seledua Dikon le thonu ler ke liye no kriye pien le thonu ler ke liye kenise kapetao nomu nki kru pesise yawe npejiri hakikor thalia sidi pastor mu dikon ule thomi ko peteburi hakikor le di pastor bu theja ke chati usele do
Kepeshi kesakim hidi tie ukehu Vikerünuo Kechakechü kepelemie bo kebatau Krie bien bo Diekepu Kesiezie ukepenyu fazaputse ukehu Vikerünuo mezavotu Kephrü Keni sepopesise Jiusiro ukochedo Pula Kechakechü Dihau Selitua Mati tute Kerüsuo kusuku mefe die Sachü jisue petakeli koki Kehupuri Ashemeji kenamie Semibu uto omeliwa Mu ukrus pilidi Ashemejilichi Mu ukrus pilidi Ashemejilichi Ugo Keze kenurhebadi Ugo Lietokubu Keze Mechü Tsali Ugo Dikon Kasala Kechakechü Tibalituwe Ugo Kechakechü Hallelujah ke Kire ke Mesanyepu pe jowe ke no Lieto Kasapo kapie Dikon mi Krüta hau pe Kasalam pe jowe ke Kire ke Mesanyepu ke no Budo Kriebu ke pelekelu sedi tezese ke meti talidi ke yepu Jesu Christa zapu Pozayu bo kehu Khrietuolie pokelu potoje popepigela ke tejese di modulo vorjewe ke Kire ke Mesanyepu non kime ke vor ke Krüta ke Kephrü sedi pokelu gitsuche non dinu pukeshe ke midi Jesu she jitsu ke kumebu oto meliwa mu grus pilidi shepili worke shupukeshe ke non mejedi kino ke vor ke Kephrü tenuker nu sedi putsudi wobuno pukrus pili no sepo pele ke sepotsudi nu zaputsa ke hure Vikerünuo chatapie ke pele ke lunu no vor ke mochien zaputsa bale ke vi no ke krongu ke meje ke Kephrü sedi pokelu gitsuche Japie puki krunu chasuche Japie nipu puki nini shiritasa ponyo ko shiritasa uko ke ready ke zen zapuma to hanu ke sutiru no ke kroke kumu ke meje tatsasedi wo ke lugi chasuche ke Kire ke Mesanyepu yeko puki lusedi chedo hari nipu no Japien ke huketsa hasedi mhodzunu neshobanum pele sjiwe anipu tie ke hero ke lu haulashiri ke tejipien tsiya no nipu por Vikerünuo pachata setuo bubu ke pele ke lu teze ke metisetu di tien japutsili ke vi dikon nipu zapfdi ke hu Kechakechü ke vi ke lu hau nipu pesepien ke hu ketla ke tejipien tsiya we ke Kire ke Mesanyepu yeko poke lu poki kruke lu kapien jenum peleshia non tuo por Vikerünuo ko chata o ko mezame zupie ke pele ke lunu chedi o ko ke luginu teme ke krabu Jesu Christa silie o ke pele ke lunu ke Kephrü ke krongu ke mejenguli che ke Khrietuolie yeko hako pete kapien jenum peleshedi Jesu Christa hirakeli uzanu apu jovanki yemejemelomu chayawe amen. Nipu peje na uko missionary ko Diekepu zolimo kita kropose ke zasutua ke betava krike sonyoro Diekepu di krikenye kodi uko mission lienu missionary teacher tsvali kerde pro pusuprala tala diodi pro podozko tsjemu pro lakomo dato deri rugutunyo bo pusutsdi leli vinyo ke betava leli vinyo uko Kesiezie Wednesday dubashi zasenye la khodatyo ukola chabaje ke sedi nyugo ki chase je ukobu salipu
Zaputsisudio. Now the time is given to the Lohit school to present the song. Sinh chẳng nhà cờ lòng ninh mê Giêsu hallelujah prachelinke Hallelujah hable chẳng nhà cờ lòng ninh mê Cristo hallelujah prachelinke Kadege chẳng nhà cờ ninh mê Giêsu hallelujah prachelinke Giêsu Cristo hallelujah ninh mê niềm tiếng ngài mà Dieu chẳng nhà cờ lòng ninh mê Ca Dieu hallelujah che thà linh kê Ca đê kê ra yung về linh tia cụ thi mà ra linh kê Ca đê kê nhớ về linh tia sinh chẳng nhà cờ lòng ninh mê Giêsu hallelujah prachelinke Hare Maria cờ lòng ninh mê Christian hallelujah prachelinke Shayam Mara Chanya Kanam Nime Gisu Alum Prachelinke Kadege Yuka Vela Gisu Elim
Asing chanya kanang nile Jisu alam prachelinke Halyo hapla chanya kanang nile Kristo alam prachelinke Kadyu alam chetarinke Jisu alam prachelinke Thank you, Lohit School, for presenting that beautiful song. May God bless you and bless all the listeners. Ugocheke zedi zapu tsalipo, Junior C. Kwerki, Renalitio, Musoshe, Diekepu, Dr. Ruokuovilie, such a pastor Buputi Selito, Zapuanya Buchiputi Selalito. Khedi Tsali, Kesiezie, Uke Penyufe, Bejiwe,
Kepelemiko Yoko Chedo, Jesu Christa, Uko Pusutsedi, Shesedi, Rila Shekelie, di Sozaho, Rudi. Uke Penyofuja Putsudi, for the Gehuki Chukelie, Hakola, Yoko Peje, Mu Uke Penyofu, Pukrie, Puruya Kazamie, Posoko, Kire, Mumeje, Puri, Soko, Kire, Ruya Geta. Uke Penyofu, Japie, Poke Hutter, Tender, Geta. Ukata mu ukemenguwe. Uko chedo uko lohit English school go chalitse thakete. Krike sonyo mu leli vinyo unye nasparda zo tenen shegete bo. Michibaru nasa nasu monye la. Nasu zori putu de ombaru unye nasmode. Dear Lohit students, we are very happy to have you this morning. You have seen the big congregation. We always come together in our prayer meetings and we pray for you. We pray that your school will become a big school, good school one day, where you will find Jesus Christ in your life. And also, these people, you have seen so many people. These are the people who have come together, collected some money, and given to you and to your school for your education, for your future, and for your welfare. So it's my prayer that when you go back, you will share all this to your friends and with your schoolmates and your staff, so that you will give your best in your studies, in everything that you do. And we hope and pray that even in the future, we will see you more often, and we will also maybe, if not every one of us, some of us may come and visit you even in the future or maybe very soon. May God bless you. Billy Graham, po Diekepu Kevidzenyü, po Diekepu Ketshe, po Khuzupo crusade punu Japutse, di CD, po altar call kakesitigi, Jesu Christa liepie uvietsekeli meko nyoko pejiri nyoko Jehiaselie mu keriki korlichi di ko kipusa. Do po kiekasa vakenye sekia tazo shiri temipuri su pudieka laseli moda. Di sidi ke hutida. Mu po hotel nu vorli di po zeko zedi kertsri hapo ke Krüta dazo mu kita mu di po ugo kertsri shigabatigi po secretary mi po Reverend no medodoli ro abu ki kedibo ke Krüta shi ke tsu nkipusje di po pozekazasa mu Billy Graham po kipu ke se no pejeri su sedi kazasje idi po mu hau po kipuse ke tsu no di po petenu Krista Calvary po Krüsuo zepuya de no cheze po Krüsuo zepu modeli musulanu cheze temie uke lu kakasabie uke penyofut ke su parli modeli di po kipuse Musenhenu sededi po Keriche po Japutse Ketuche Billy Graham po Japu Puneri Krista Calvary ginu shesedi rilasheketa su zepu modayamosi ke krilamona Krista Calvary ginu shesedi rilashekele hawe uko kepele uko hauginu uko kepele tsumu teparkete uko chedo Kethodie prenye Kethodie we unushiri Jesu Krista Diekepu Ketshe, Tsuvorto Ketshe ko prese. Kesau nu shiri, ugo Korintin mi ko kerpengu nu zo shiri. Jesu Christa rilashikelie, zetu prese. Korintin mi ko kerpengu po tutehau pete. Mu Korintin mi ko tute kerese. Paul lesu kese ko donu. Tute Hanya hasedi kemeye tocheketse Paul matuko donu ri rekreketse shiketse zepuya mu Korintin mi ko to take care pengu how se doctrine of resurrection Jesu Christa shedi rilasheketa Kethodie ke suton kemeye to ketse suze puya Paul po Jesu Christa zekesekelie zepuse
Pua Jesu Christa ginu pekemer ngu ke lie jepusa. Mu sekemidi kepele mi ko Jesu Christa ginu o kemer ni to ta ketze posoko je puker se ketze ugo tu tepeteu prepare pesazoli mode deri kinu voli liro petu prepare deserivi. Ke batami po puseketze kizunu temye fe diepuri rom Korintin mi ko keriu tu teker pengu how de temye unushoze ketze ko nu tu peluli mosi ke krilamo na sheda di rilashiketu zeri pekrota tu pi bagatsa mulitu mor Krista gi tu daliro Krista gi nu sheze ke merupu to dagatsa ki junu oke krimi ko ze ke khogatsa ti ko nu Krista gi nu ngukelie sheze ke mer soko tu se tu ketsa die hako de tu teker pengu how de ki junu temi nu tu pelu ketsa die tu bon ketsa puya Muke hu petesheri Krista mi pete kresheri ke shiti gunu uke krimi uze ke khoda ketsa keze ke hunu pede tspritsidi ke khoda ketsa ki juze ke khoda ketsa ti gunu ke toke ridi hako sedi honi ho nu tupe luo honi ho nu chipem honi ho tsake tepfu ketsa tsiya tu teker pengu hauri se how de temye melunu uke penyo fu die temye rutsu ke tse more temye melunu uke penyo fu ke kringu ke meje temye melunu tu setu ke tse how de tu pe vismo ke tse shiketri temye rutsu ke tse shiketri bu Krista me kepele jepusli ro Krista me kepele petevodi Jesu Krista shedi hilashiketa haugi kefba Hanu Jesu Krista hilimoli ro uke pele kemereba mo ketsa kusoku kere dienu okosu ngulie Krista ke shilunu rilasheli moda ketsa she ke pele mi ko ke pets ke pe kroya kaza ke pele mi ko dili ke vidi puma ya kaza ke pele mi ko shitzepo ke putu ya ketsa hakopete ke tizuzo hakopete ke metyo ke merudie When you ho seba ketsa diezo there is Jesu Krista ke shilunu rishikilie how kepelemie kemer kepelemie kepele how ginu par ketsa Jesu Krista shidi rilie mota ketsupo ketsa she puri ogum ye ketsupo zode there is Jesu Krista po Calvary ginu shesidi po jasenye rilashikilie o kepenyo fe rishikilie Mutemi ke lunu me hoseliro oko petesheri potipunu bamo pregetse temimie oko potipunu bamo getse pochotse meta oko putiu zedi penyo ki zunu vorgetse mo penyo ki zunu vorgetse moze aribamo noribamo uputsa utsanyukuri luwata getse kori ki zunu luwadi ke khoda getse gozo shiri potipunu luvor mo pre There is Jesus Christ shitze nunu luto ketze. Pue shitze nunu uke penyo fazetu ketze. Pue uko dienu shilikerla teriu mu telausi. There pue posede ribamo ketze. More potelabamo ketze. Pue potipetenu bagetze. Uke penyo fa kizunu punyu Jesus Christ bu penyo vor ketze. Jesus Christ rabi penyo kizunu ke vor. Shitze nunu tuadi penyo ke force Jesu Krista rebizo. Mo ke penyo fam hato hau tsiti sutu ke tsa ke puma me kor hali ke tula penyo ki zunu ke vor. Mo Jesu Krista Calvary ginu shisudi rilashe ke liye hau. Oko bu ki zunu ke lutiki shiri uke mereni ke liye. Ki zunu ke lutiki zo shiri uke pele uke tefu ni ke liye. Mo se rebizo mo di Jesu Krista pele tu di sheketa ko shiri. Jesu Krista ke pele nuturi ki juze ke koketa mi gozo shiri ke luka sapo paradise po sedi o ke penyo fa potemi go tsudo ke su pusa mo ke penyo fa Jesu Krista hishike liu zedi ke luka sapo sedi go tsudo ke tsaka sapo sedi ludo ke su jirieta li ho ke mo po we pusa ke sheda modi ba ke gozo shiri Jesu Krista la vor ke tiki u Jesu Krista ginu ke la ke liye
chika sapu sedi shedi Jesu Christa zeke sedu musu jerieta lilo ke mejesa lilo o ke penye futuo porque kringu ke mejinu su rekere gositu datu ketze Jesu Christa Calvary ginu shedi rishe ketze tigi po temye pengu suzo ke pele mi ko pengu ke se po tupe ke ba o go tsuko ngulie deri po o go mi ke ngu nu pour hisse pour hipfudi pour sheketa mozer hipfudi la shedi po ke pele mi ko petakili mi ko zeke sesa deri po fba ke su temeta Krüta ke musuliro kazta lil hoketse jerieta lil hoketse po chemo temo ke visu sedi rishada ketse just to relash ketse resurrection how ke pele ke lunu me ye ketse mo ba wishari to take care pengu how me ye sakpo ketse ke krilamun how se Jesus Christa ki junu vor ketse po shedi relash keta po samariu po giu pete hanu tutibie ba ketse Catholic Savacha ke jami pu ke kripo sa temeta how se Diekepu se Diekepu gospels kono tu se tu mo ketse hakropuri kapie hanunu temie petape ngula se ketse jepu how o ke penyo fe Catholic se ke we unu jisu pu penyo ki junu vortu di pusetu ketse su tsi ke se deri hanu tu se tu pie ba ketse su jepu temye ready Jesu Christa pelem to ketsuko shiri how renusidi how no ugo argument ya ugo mori debate ugo dialogue seketse kerche ketse hako ginu Jesu Christa pelekile conviction ari pelelite uge penyo fu new Jesu Christa yesedi relasheketa how kethowe ketse pelekile how ginu par ketse Yiese Jesu Christa Calvary ginu yesedi relashekile pour testimony pour que nous apu kakese Khrietuolie mo Paul lesa how to kesitiki mo Jesu Christa Calvary ginu shidi rishikilie unye donu tichemeta pengu mesepo badi Paul tedze how to se kete katola seva chai ke jame ko pu to take care pengu how me Yiese kete ke krilamona how nu temiem hasi sedi sitisi tsoliken kete temye u intellect u reason sedi u keleke me do hasiu sedi u ke penye ke krie fatu ya ke tsoko zo shiri vor haunu kama saro fatemye kruhi retsese ke tse pelekeli ke lupar yasi mutu teker pengu hauginu ke pelemi ko uko bagu shiri uko Diekepu tali danu wo pushita apostles mi ko ke pele diedi tupi baya ke jan Tsukim hi ke tsukuri tu se par ke su depu ugo je do tu teker pengu hau ke to le shnu diepete me yezo chakhe pol le tu ke suko vordi pokau muri ke me yet topunu ugo je do hau propie ke zaba uke pengu fubu ugo retsasa se tiene je do ugo ke zedi pete ke puzoli lo deri tute ponunu Kerepuo, kusukupo no kerepuo. Baushiri terikiko mu ke telakiko ke pusune. Baushiri kusuku pengu mu teta. Zukiko ugo ke pupe demo datu. Ke kilamuna zukiko polwe jisu ke shino no rishirkili tiki shumikropo pengu sushi ke zuko po soko japuche ke se ugo zukiko mulievi. Teru temeta po tute kerpengu kusoku ponunu Diekepu po nyeko kepele hau Jesu Christa shedi relashekili resurrection kepele hau nyeko hau tekemeti setalije nyeko hau gi prakemeti sebalije ke kilamona a hau sedi nyeko petasa Diekepu hau sedi nyeko kivor mua dia hako sedi nyeko kipuke seko nyeko ri pelelie musuginu nyeko kepele nilie kete polwe sedi iko kipu polwe Jesu Christa
Khrietuolie Kekhrüo resurrection Kekhrüo je Sasedipu mu po su peleketse su Yiese no luketse ginu po Khedi po kitunu luyashi ketse tsa la po meaning su shikelie mu po Khedi po tsumor su shi ketse po purpose suri shikelie mu po Jésus Christa shemeji Jésus Christa rilashikelie su pelekeli ginu ketse po ese zaputse mu po ke pelemi ko kipudi nyikori haugi takemeti li ro prakemeti set li ro nyiko mudze haugi thali li ro nyikori ke peleke lunu nyiko nilitio deri nyiko haunu takemeti li mo ke tshe anyiko kipusutio nyiko pele ka ja ho ke metho ke me rut sada zatio putapula ke tsada zatio ke tse polwe uko warning pose uko tshe ke tse uko kerie ke se gepo kasa mu Kekhru believe in vain. Putapula ke tse mori po terru bamo ke tse mori po ke mevi ke tse ke pele po nyiko tipe kaba ke tse shike tse po tsada to ke tse polwe puse mu ke pele nu ba ke tse Jésus Christa rishikile ke pele su gi bamo da ke tse Pole puse ke tse nyiko ke pele nu jishede nyiko ke pele haunu bamo da ke tse ke pele ugi nu jishede mu ke pele ugi ba ke tse su tse meta persevere tse ba ke tse su pette wam di su kawam no ke tse mu Krista mi ke pele uke nitiki ribi ke pele vimo unu me ba ke tse tiki ribi ke pele vimo Vikerünuo, Kerünuo, Kemichenuri, Petenu, Kepele Lusu, Bakete. Mupo, Pubakete, Nikom Hanu, Kevi, Niko Casoro, Niko Kenitiki Rabi, Kepele Nubaya Liro. Vikerünuo, Seketiki, Niko Kepele challenge, Seketsu, Seketiki, Mori, Niko Zazida Ketiki, Ketsof, Kemezie, Kemenga, Ketseketiki, Niko Kepelesu, Kapibali, Modaza. Nyiko Christa rishikelie ke pele su nu bamode po su ugo kipu nyiko ke penyofa mu ke mejesedi nyiko tsakete grace nyiko su nu bali mode mu nyiko su nu bali ketwe Christa rishikelie ke pele su gi bali che ke tole se va chaye ke jago kier haki ha jepu ke iskari Judas kapie medze Judas po ke pele su pele tu nye di posa prepie ke pele krotonu turu pue ke pele nu tu mo ke tse pue hake rezeke se ke stiki po thali moda ke tse metili moda ke tse po hame hu ke tse ke lunu voda ke tse po ke pele ke lunu tu nye di posa pre mu puri putu po se situru po gadzde ke kilamon po Sagesse heli moda ke tla si di podzepu Jésus Christa ke shenunu rilie mu putie ugo ke penyo fetsidi bakete ugo shiri ke pele ke lu haunu umme ho ka sala ke se u ke she ka sala ke se mo sala ke se tiba mo liro mi mejitu ke tse majority nu mi crown nu to ke tse Lemo tudi su kadztali ke vi. Uko chemozuri hau ke pusas vorde. Deri kepele ke lue mi popo ke tse utu uginu pare ke javie. Resurrection Jésus Christa rishikelie hasi knowledge information dili hakoha timikalali ho. Deri kepele ubagatsu ginu rabi timikalali ke vizo. Putika kranu po information po deseko po knowledge hako kepele banye ke tse su uke buali ke vi shi ke tse ba mushiba di katali ke vi ke michiba ke tse powe su sedi ke medzse mo ogo katole se ke wenu te zegrupo sedi ke medzse Samuel keriu tu te die kusoku po nu me hosoliro Philistines mi ko vordi Israel mi ko jinunu ditsi Diekepu seleta ke tse uko su se uko banuva kata zetu pe ba ke tse Samuel keriu tu te die gi ko muli tu
Israel mi ko Philistines mi ko zet te hrtsa ke tsunu uko minidie kunyepo tisozanu minidie shet Philistines mi ko bu uko dukriwasi Shigetsala uko temye shepida getsa uko work nguli di chapahi ko dili se work setiki pitsumi ko ke nguli di kerchdi kita moha hom hapo ke krede getsa uko kertsa di uko kertsa di uko vo shiloi nunu uko ditsi di ko bu sevori uko gemnu sevor to getsa kertslie Mogo su sevor ke litiki Philistines mi ko su de shisedi Israel mi ko uko kepenyu fupo se uko kemnu vorde mogo tslitia tsis uko kepenyu fu uko pekawatie ketsa mo hatiki Philistines mi ko shiri Israel mi ko shiri te hanu vot olira uko kepenyu fu ke kruke ko uko kepenyu fupo medorasa ketsa Te rome reshue ke za me kori te rome ri su reshue ke za uru ke kru ke ku fya ke za hakimi ke za tabu nu ba mushi ke za go Israel mi ko zeshi sdi mi che pebasi deri ke krita Israel mi ko ke lume hosali ro u ko shiri u ke penyu fu u ko krihis ke za Diti di ko bu sevor ke liginu Joshua tu te sorunuri mo hosali ro u ko Jericho pennu ke liye Diti di kobu uke penyo fu ko chata ke seke midi sedi uko su pendelia. Mori Joshua tu te sew mosali ro uko Jordan ru chepa ke tsa. Ke re zukru thoda ke tsa lango pali re ke da ke tsa tiki diti di kobu seler di ke re nu tsa ru zu ku samoda di uko butyo pali. Ni uko tu pakili she diti di kobu tsili tsa meta zu ku la chuda ke tsa. Uke penyo fu diti di kobu se uko chata di uko Jordan rich pakelie shigetsu mogo haidi uke penyu fu diti di kobu uko ke lugi bagetsala uko ke kruke kungulie ke tefungulie to ketsu mogo to uko ke vike kunu nozo zu liro seye ke jago peneli kenzu ketsu Israel me zemo hosaliro shigetsu to dere uko sekem hidi ke pele uko mozuke su Slali tunye ketsu pele di Diti di kobu sevor bali di Philistines me ko zete hertsa la piru uko te hertsa pigetsunu mi nyesere tsupayemie upi tatunu no te hertsa yakaza mi nyesere Philistines me kobu uko pekawashi Philistines me kobu sidi uko diti di koburi uko jenunu setu da ketsa uko kemnunu setu da ketsa uko Samuel keriu tu te pengu kono nguli tuo Philistines mi ko diti di ko busu tsetu da ke tse ke kilamo na o ke penyu fu Israel mi ko ke lunu diti di ko bu bazo shiri o ke penyu fu tiedze mi di pom hato tsmo da ke tse ke kilamo na o ko diezenu pamo ke tsala o ko e ke nan di su setu zo ke tsala ke pelenu numo di ke nan di su setu di su o ko kruhila su tunye baru su tseli mo da ke tse mo Philistines mi ko how sevodi o ko kemnu o ko ru Dragon Ru, zedi kasakapi bansi. Oko kasakapi baru, shishingi shiru, oko Dragon Ru, te judi Israel mi ko diti di ko bu modzunu, peshu give zidasi. Di oko su pulasa, di shishidu shiri, la shiru, oko Dragon Ru we, te judi Israel mi ko diti di ko bu modzunu nu, po jekase tewa, po tsekase chawa di, ziketse mulye. Moha kemedi, Israel mi ko diti di kobu uko donu bagetsa uko pekka pen sededa getsa ke chicken uko donu vorda getsa ke shike zu uko donu vorda getsa temi ka katumer ugi parda di sheda getsa su jeshilie mogo haulanu temi shetora getsa lanu temi ke me shetora getsa lanu uko Israel mi ko diti di kobu hau kapi basho de hau ke tsewa morso de di uko ke yepie gas nu tsasa Mo gas ko jinu tsake setiki o ke penyu fujiu gas mi ko ke lunu reservoir da get mo ko pekka pennu wa get slanu gas nu temi ko ke yela pe ikron nu tsasa mo ikron nu temi ko kradi ko nimodi ni ko hi ko pekka wa tu get hi ko du tsedu cha hi ko du kri wa tu get ni ko do shotsi di sevori di tsi ko bu ha ka pi hi ko donu tsate di ko nimo di ko kra Moa ke medi ikron nuzo shiri temi tumor tsa siri. Ke shika tsa tsa shida ka moko tumor oke lugi pardi haidi upek kawa ke tsa. Ze mulie. Samuel tu te sorunu. Philistines mi ko
how ke Krüta Ketshe hapo ke Thekha Ketshe la uko jevomiko mu uko temumiko rasadi Kerüsuo uko Israel mi diti di kobu hikobu kikibidi selavo uko tsuwatuga Ketshe Kerüsuo di uko su sevo mu uko bu sevo ketu tiki uko bu uko ke Krüta Ketshe Rüsuo guilt offering uko ke Krüta Ketshe Rüsuo Ketshe su bo shiri uko tutesuru kusuku Diekepu presaliro kikim ye Ketshe Rüsuo ko sevo di Uke penyo first shomo sushi ketsuko uko chata kese mulitua. Mohaki medi uko su sevo wa ketsuginu su uke penyo fijiu Philistines mekogi reseba ketsu su mejalerlie si. Uko pitsumi Diekepu ketse krali modi rami filiro uruwaya ketse rami krali modi filiro uruwaya ketse. Tatshme jede ya ketse shigetse Diekepu ketse siya. Mu Philistines piko ke lume hosoliro krali ke mobo fuketse. Uke penyo fu ko zedi dieti de ko utselimo. Uke penyo fu ko zedi ke masake lusu nu ukori dieti de ko nu verlimo ke lusu nu ribamo. Ni uko krali ke mobo ke nandi sese uko donu vodi kasapra ketse. Mikakra shida ketse ke mejikelie uko tsukonu mulie. Israel miko shiri ke peleke lunu Yiese no bakamona uko ritsuke mi ketse zeke seketse mulie. Diti di kobu we katolese ke we unu uke penyo fu po presensu puro fu baya keja. Pupu temi ko zebaya keja uko tsu mulie. Katolese ke saunu Jesu Christa rishikili uginu uke penyo fu temi melunu puro fu bada ketse. Pua temi Yiese ketse fekinu lula sali lo ketse. Dere temi kepele melunu ludo ketse uke penyo fu su pusa. Katolese ke we unu krali kemo po seo ko donu vo ketse la. Potunu lumudi Israel me ko diti di kobu uke penyo fu bule uko donu ba ketse la uko pekawa. Philistines me kori uko pekawa ketse mulie. Diti di kobu knowledge, hasi, more information. Yiese su Israel me ko uko history nu. Uke penyo fu diti di ko how uko ke lugito ketse tiki uko kukile mulie ya ketse uko history nu su ba. There is uko historical facts. Uko pelleto ketse shito ketse tejeso ko uko kalali mo ketse. Kekhrilamono uko ke lusu ke peleunu bamo ketse. Mo ke meditate resurrection information. Jesu Christa shesedi rilashikelie. Su utsunu tejesu shiseba ketse la. Hasi su base ketse la di su kelakelie bamo. Uke penyofu muke meje. Uke penyo fuka masa po holiness, mu po justice, suwe basi ketse, mu suwe mulie seke mo po, krali ke mo po, sedi ba ketse katole seke winu temi ke mejekelie. Mo hao hakropo nu, uko retsasanye ketse a pele. Hakropo nu, uko ke lunu, kite ke lunu zoshiri, sedi uko chatali ke vi, ke pele ketse sunu, hakropo. Uko shipet kile ke vi batu nye ketse pele. Uko katolese ke sauna Korintin me ko keriu. Tu te kerepuo hanu me hosaliro. Kusuku tenye nu. Jisu kerekra he, the Lord's Supper. Uko hau me hosaliro hakrupo shika me tsali vi. Uke penyefe puo kerekra he ketse puo shesedi relashi ketse temosu Khrietuolie ketula ke pele mi ko bu te hau hinu ketse ke pekronu ketse u ke penyo fe pu Yiese di ke pele mi ko chatasa po seu Khrietuolie ketula mo ke penyo fe seu ke yutse ketse mori haide mi rumi po ke luka kese viemo u ke penyo fe po ke luka kese u ke penyo fe puto po peshibye po temiko jikesevie mo hau po teruni getse po mani getse mo hau Khrietuolie ketula oko bu zmukienu getse su oko kipuse mo hau zmukie getse tiki utu udze se leme domenyo mo oke pumako pralimo di shidi su zmukie li ro
nyoko Kephrü mau ko tho nyoko penno tu mu haulanu themi ka kra zetu de mu zetu da ke tsa hau po chau tse meta shede ke tsa su Diekepu mu judgment pupu u ke penyo fe themie sheza khakese mu sheza hauli ro u tele ka chachi kada ke tu mi jinu tu da ke tu sheza u mosi deri titi ke lunu sheza musu polwe po mesuzo di tu se ke tsunu ke tseke ne tsedi bada ke tsa ke me je ke tseke kra bada ni ko dunu shi ke tsu tu de ke tseke ne tsedi ke me je ba ke tseko pete how let's let somebody tsu ke tsala ke tseke ne tsada ke tsu su simotozo o ko su interpret ke kro sho deri shi ke tsu bada ke tsu polwe su de pusa o ko Diekepu zulu fudo ke tsu tiki o ko Diekepu Tsali. Kehu Hodzunu. Mu Pastor Dickens mi ko kehu sutsri sunuba. Mi nyesedi krikenya kriseke zetsa proketsa mi pette sutsri su baketsa sukom Hodzunu Diekepu kakese ukepele japu kakese sutsiya. Mu Jesu Christa peleda ketsa kepuma kelunu lusa lo ketsa Kehu shuo ke tsugo tsulo ke tsu Diekepu hako kasidi zilu Kephrü sunu voria uwe hako temi tuo tsukelie Diekepu temi tuo ke feko kelie Diekepu we dere ke penyo fe dienuri pushe ke tsu tsile ke lo pushe di tsile mo katasu u ke penyo fe punia mo si mu Diekepu kelie hako u ke penyo fe mu temie donu su Diekepu kelie mu Diekepu kelie hako resekete po mani sekete po tejani kete ke krilamun ke pelemi ko ke nu ready Diekepu hako parkete jigo ke tolese Korintin mi ko keriu tu teker pengunu prokese tsokonu parkete ko mulevi mu hakimedi polwe niko Jesu Christa fishekeli ke pele haunu bali moli ro niko pele ke jasu po ke me vide zazuto believe in vain Mogotie ke pukese Jesu Christa risheketse ke pele haunu ba moli ro oko ke pele su putaz da do moko ke pele su putaz ka da bizomone su oko to oko seke do wali vigetse oko to oko pekka wali vigetse Jesu Christa shiesedi rilasheketa su oke penyo foko ngume jekese japi oko tseke Diekepu Deri oke penyo po grace muke meje kakasala di po justice su somata ke su bamo oke penyo muke meje kakasa su ne po justice su bazo oke penyo po oko krihise oko cheke te pusidi oko bo oko kepele ke lo haunu disu rila shekeli ti soza haunu u shepeti di u tsaka sali di kepele ke lo haunu metibali ethin ke oke cha takenyu Paul Vikerünuo kusuku tefunu tetakinu sededi po Diekepu mo hauliro resurrection Jesu Christa rilashikelie how hatemeke lucheke disia ke transformation how Diekepu ba mo Paul ba ujiri kusuku tetanu siro talaunu po vor nyope modi penyokelie kemheri pengusa deform body shi deri pole putu pusedi how pu medzse ke krilamun poeke hu petsepenedi poeke penyo fe lietosu petsudi hutu ke temi po mushi ke no po oke penyo fe ke kringu ke meje ngule ke toe ngule samotozo ke krilamun pelle mo ke tu kawaje ke pelle mi ko petsu ke Krista petsu ke po shiese de rilashikelie oke penyo fe petsu ke mu ke meje hau mule ke to ake lunu tomu somozoli ke po su Diekepu ba ke pele ke lu mori temi ke lu me hosali ro ke pele no Krista ke pele no jishe ke ta ri ke ta oke penyo fe pele no mota oke penyo fe san no modi luya ke za research ko me ho ke temi lu ke ta ko yasi Hasim hanida ya ke tsugo si
Mugo Bawshiri, Western make a look in the how Mupeviseli there. Kekulamono Uque, Hapete Bada, Semurke Shopete Bada, Kekuabada, Kisukini Bada, Hasibada gets a Ukepenifuk crosses says o mori, Luli Visoli gets a Gallery, Murika Vocaturi, Krakudiasi. Mu Timmy Zepu gets a Timmy Kemejiba gets a new, Ukepenifuk gets a Pusaki gets a Su Krabayasi. Temye utso fuk kraba getsu sunu uke lura digetsu krabayasi. Kemejiba getsu sunu transformation. Redigetsu ke lusu uke penyo fuke kringu kemeje fugetsu su krabayashi. Tio ke penyo fuke kringu kemejenu paka kranu uko bu lurude. Tazaka krasedi lude. Keshi kenye kazame kakra lude. Uko kevavu tashuwe uke penyo fubu. Oko Khrietuolie, Kevavu Ketao mun Kepeleke Lunu Tsali Morsho gets Unun Sakukelie, Unum Sakule Morkesho, Ukepenufa, Die, Oko Kipuya. Kietemi Utua, Ukevike Kubo, Pele Heidi, Ukepenufuke Krünu, Ruri, this is all Shiri, Jesu Christa Calvary Genushidi, Rilashigata Howe, Pokekut Zdamozo. Slano Pole Pusha gets a Katazagatsu Lazo, Jesu Christa Calvary, you know, Shedi Rikeshit how. Can not get to Diekepu, Ketacha Diekepu. Deri Peleke Licolai, how Diekepu. Peleke Licolai, how Diekepu. Mutiago Christa Pelelidi, Ugo Kelu, ridiculia. Uke Penufu, and you pull Lamo to worry absolutely ho gets a beefetemu gets a Metawada gets a Uko, Jesu Christa, Calvary Genushi, Hilashi gets a how, Dilikivike Ku gets a Ugo Kelunu, Suza Pusili give me a prayer. Jesu Christa Rishikilia how Timike Luchaka Disa gets a Timike Luchaka Sasa gets a Ugo Ugo Menguka Sabali gets a new hunger. Kepeleka Lunu Tumo gets a tige. Pelekamo, Zoralico, Mengudilu, Sokotsidilu. There is a Peleke Lunu Forkelishe, O Mengugori, Kridaketa, O Vision Kridaketa, Hamehogeta, Hatsaketa, Luketa, Suri Kridaketa, O Mengugori, Kriparaketa, O Zorali, O Habitsgori, Kriparaketa, Musakimido character, O Zorali Su, for transformation, Red Deep Arketa, Su, Christakelu, Ginu. Popitsu, Milituo gets a redilotosunu vortis gets a Mohawe Kuzervatsadi, reditilicans. They really no Kepenufa, Kepelekalu Haunu, Utsepevi, Utsepie, Ubu, Christa Pizzo, Milituo gets a Su Ugobu, Tisonye, Pua Kelu, Ugo Tisosase, Ugo gets a Hakunu, Su Rimimili Ketula, Ugo Chatatuya gets a Ugo Mulie. Solano Oko Kepeleke Lunu, Redita gets him, Zepu gets a Pue Ketshe. Ruokuovilie, she gets up Puru, Chitoshide. Timmy she gets up where she gets up Puru, Chitoshide. Oko Redicalia, Zepu gets a Shidikepuya. Kidiga, Christa, Calvary, Pushiesidi, Rishikelia Sunu. Kedzovakalia bagata, Mukemegia bagata, Chekasakalia bagata, Tseperitsepequagilia bagata, Kepeleke Luhaunu bagata suginu, Tseperitsekasali kevi, Subagata, Ogoke Lugiba. Mutseperika sakilia, Kelukasa haue, Ogo Nepesota Kepukashakim hidi. Kidzeno Kelukizo Shiri Ogobu. Kephrü, Ogo Nidi Lutuli Vigata, Keluzorli Potunu Luli Vigata Itsasa, Serabizomodi, how show Kelhunu. Gidza Hoseke Kotazo Shiri, Sachü no Kelhunu, Kikem Hitoshi gets a Capeleno Gobu, Seri, Silivi, Muli Vigata, Okepenufa, Capiocotasa, Catolasa. Dilikevi, Johannesino Mohosaliro, Tuteseno Mohosaliro, Nicodema Depusa, Nicodema e po Pharisimi po Judami Cordonu Krutami po, Mupo Kuzupo, Jesu Zesidi Residi Tavan, Disease Jesu Fuvogata, Catolesca Sound po Zengulia. Mujisu Pukipusa Nicodema mi Puritiki Kidibagi, Haizodi Vorliamo, Tiki Kidibagi Lerke to a Penoka Salimorso. Nicodema Pukipudi, I deepen Saliketu, Abu Jovano Lale to make it postedi Pukipu. Mu Nicker Sabadi, Nicodema, Pua Okepen Fuke Krinu Vorkelie. Pukelu Red Deep Artakets. Pua
unye kerçker ketçker pekroza johan seker surunu ketoleshe die pichni chu pe mosibaya ketça unye rechdigenu hakopar ketça mu Nikodema ke lu mo hoseli ro pur di par ketça ke lu su mo hoseli ro vordi Jesu Christa Calvary ginu puguga watigi puguadi putsepi kruwa tu ba ketça tiki Joseph Arimathianu Joseph unye vodi putsepi kruwa mu Nikodema e pua tier pamakere to hako sevordi Jesu kenhesasi 55 pounds how pukilo ki de obatu shi ogo vino dia hai ke sevordi Jesu kenhesi mu putia tier sevordi Jesu kenhe ke hako temeta sedi ke dimi senu ke dimi kenhe ke tsuvia Nikodema su sevordi Jesu kenhe ke se Nikodema redi par ke ke pumami po redi par ke mu Jesu Christa gi transformation how baget no redi vordali vi ari redi vi oke penyu foko petebu redili vigete oko radical change o make a soke lutse to the radicalie kike miedi oke penyu fuke kino voli shikete oko tedzeke krake puya mo hake miedi oke penyu fu temie ke lu chike disia ke ja tie resurrection Jesu Christa ri ke shinunu rilashekili hawe oko ke lu ke sapo se oko ke rebizomana oko bu Jesu Christa pitsu nu pitsu vorli vigete oko penyo fu japi oko tsede oko chido makenye ke pusa ke riu liro Jesu Christa Calvary ginu shidi rilashekili ke pelesu resurrection sugi takemeti ke liye mu ke pelesu gi metsba ke liye musu gi metsba li moda liro oko ke pele ke metsuda ke musu ogo to ogo sewali ke vi ogo katoleshe ke we nu te deri ke pusa mushi di ogo kato point ke nyunu ta ke nyunu Jesu Christa shesedi relashe ke li how transformation several sekete te me bo redili ke vi ke musu several sekete ogo peteri te hakke lupe vi sale ke vi hakke lu unni ko sale ke vi ogo penyefe potata ke vi ke kra su kapie ogo tsbe ba resurrection Jesu Christa rilashekete tisozaho Jesu Christa la churi Calvary ginu shedi rilashekete bo vogatati nu chekese mhikete tsalal hode derin ke lugi mo ke lugi oko category Jesu Christa zedi ke luka sapo hulievi uchameje ususutume unu mekutume ke lunu khele mona getla chepe vile mona getla usuprenu mi depreli moda getla ukisukinu mi defili moda getla uchamejitu me onyosunyu ye mikemhidi uvieteli moda getla uchamejitu me timeke lue nyus ukepenyu fe timeke lunu jabe timitsu kese unyo senyu ye niketsuginu jabe timitsumo ukepenyu fe ke kronu Pungu ke meje kasidi mikrobu bu su sedi lu mikrobu su sedi luliemo deri su faladi tedzap mota ke su bamo o ke penyo fu zapi o ko petet su zo mo ke medi o ke lunu o ko tse chato ke o chameji to ke o ko Jesu Christa Calvary tie bogo la ke meje sedi shedi rilashe ke how no vorli ro oko sunu ke kroke kongulia ke ja chedo oke penyo fe dia ho oko pete kepie bo rila ke she ke lusunu no mu a oko kepie ke lusunu tsbawe oke penyo fe bu japie oko pete tsdi oko peteri Jesu rila shekilie ke kroke ko ke ni tenu kem nu ne hausidi ludi oke penyo fe zachike me yelie ten ni pu pe jewe Tsali mu nipu die pamakere tsogoginu nipu bu zaye tsali etina ugo kezedi Thekha Tsali tslina tsali ku kribudi me feteta tsali Krüta nibu puti selidio Hallelujah zaye tsali mule daro petesha thali daro Yeah.
Kesiezie Mechü Tsali Kehubu Tsilina Nipu die Urutsakese Tie Kigetsupunu Nipu Ritsushi Se Nipu ze Kerüsuo Utsofe Honidi Voro Sokori Se Nipu ze Kerüsuo Sidi Kehubu Tsigilitsule Kethodie Amen Tsigitula Ugo Diekepu Dr. Ruokuovilie Thekha Tsali Kesiezie Mechü Tsali Rüsuo gaza kamasa ke Khrietuolie Bejewe tisoza ke Vipralhou Yegobu mukelila Tie nipu Yego zomusmo Yego Kethodie tomie Deno yego Krüta Yegobu ke Krüsuo nipu no Jesus Christabu Jodi yegola shegese Yego ke pumago hagese Yegobu suko ke Krüsuo di Dieti sozahano, Kechakechü, Yeko kemeretsu penikese, Yepu Yekobu soko sedi, Ntejele Kevidzenyü, Kemesake Khrietuolie Bejewe, Yepu shorochedo, non dienu Yekorotsu kesatui, Ketoke Diego, Yepu sedi Yeko chathakese, Ketshe Tsali ginu Yeko nutsepeme kemekese, Yepu shoro. Yegobu Kesedi Vikerünuo Yego Kechakechü Zapua Kopetela Kethejipienzia Nomato Goginu Zapuza Yiese Mu Yegobu Nipu Ntejangu Kilitsiji Tie Nipu No Yegola Shegese Yegobu Rakrakasasa Nipu Sidi Tietemo Hanulkuya Ketsiki Kim Hidil Husamoshosi Yego Shedzepo Kim Hidil Fesamoshosi Ketse Tiesu Kapi Yego Tsesuru Yegobu Sunu Thadi Kilhupe Visuligito no Yego Chatasuji Yego Kelhua Kavin Genesis Yego Crossji di Susan. Jehovah bu Japie Ntslie mu Nzebalichi Jehovah bu Jepie Mvapejelie mu Krie ngu Mejekeliu Chichi Jehovah bu Jepie Meholie mu Nunepie Ntsukeliu Chichi Jisuzanu Chayawe. Amen.